boleh saya kata 99% orang tak pernah tengok, tak pernah dengar pasal telepok ni. Sangat kurang orang yang tahu pasal telepok. Telepok is one of the oldest textiles craft that you can find in Malaysia. It dates back 17th century and it tells a story of a global Malaya back in the day. The royals made telepok famous, and so you will find the motifs that differentiate each other from the royal houses. So in itself has different histories. So I think Malaysians should know this really special part of our lives and to reflect on the actual globalness of ourselves. It's a very special moment in our timeline that's worth telling. Proses pembuatan telepok tu sangat unik. So sebenarnya kalau ikutkan, telepok ni memang melibatkan 4 kraft keseluruhannya. 1, tenunan kain yang ditenun dengan baik dan menggunakan benang halus. 2, ukiran kayu, melibatkan pengukir untuk mengukir blok-blok ataupun sarang-sarang telepok ni yang diukir mengikut motif yang dikehendaki untuk dicop atas kain telepok. 3, menggerus kain. Menggerus tu dengan menggunakan siput gerus. Siput gerus ni digosok di atas permukaan kain. Kiri ni siput yang tak pernah saya guna dan kilatnya masih tebal. Kita cuma just gosok siput ni di atas kain. Jadi kilat ni akan transfer pada kain lah. Yang keempat adalah menelepuk. Pertamanya, gam Arab ni kita sapu pada lengan lah. Gam ni dah rata, so kita boleh ambil gam ni menggunakan sarang atau blok telepuk ni. Yang kita pastikan ianya dah kena pada seluruh permukaan, baru kita chop di atas kain lah. Penggunaan kertas emas ataupun gold leaf ni memang ada kandungan emas tulen 24 karat. Our hope for telepok is that for people to appreciate that it does exist. It is a craft that was dying, and we decided to take it on and put a light on it. And I think from there, our hope is that it grows and that people will then carry the telepok flag and champion it for us and to make it bigger so that it remains relevant and in our history for a long time. Abijah minta kat saya, dia kata, hari ni mu belajar telepok ni pasal mu minat, tapi satu hari nanti telepok ni akan jadi tanggungjawabmu. Tapi saya rasa lepas pemergian dia ni, saya faham lah, dia dah jadi tanggungjawab yang Abijah tinggalkan untuk kita, dan kita mesti tunaikanlah harapan dan permintaan Abijah tu lah.